Chào các bạn đến với buổi học số 34 sẽ tương ứng với bài học số 54 trong sách giáo khoa lớp 1. Hôm nay chúng ta sẽ học đánh vần với phụ âm bo, bo bạch tọ. Chúng ta sẽ cùng học với thầy Ma Bình Hà. Các bạn theo dõi nhé. Mìnhរៀនទី54យើងរៀនប្រកបនឹងជួយអ្នកបនិងបបន្តតនិងបតបដនិងបដបចនិងបចបកនិងបកបឆនិងបឆបបស្លាប់ពីពពនិងបពបតនឹងបតបបន្តមួយតបដនឹងបដបបន្តមួយដបចនឹងបចបបន្តមួយចបកនឹងបកបបន្តមួយកបឆនឹងបឆបបន្តមួយឆបបស្លាប់ពីពពនឹងបពបន្តមួយពបចានឹងបចាបដានឹងបដាបឆានឹងបឆាបសានឹងបសាបចានឹងបចាបបន្តមួយចាប់ដានឹងបដាបបន្តមួយដាប់ឆានឹងបឆាបបន្តមួយឆាប់សានឹងបសាបបន្តមួយសាប់ចនឹងបចបកានឹងបកាបបន្តមួយកាប់ចបកាប់ដែនឹងកដែកថែនឹងបថែបដែកថែបកអំកំណនឹងបណបបន្តមួយណប់កំណប់សអំសំណានឹងបណាបសំណាបចូលអំចំបានឹងបបាបបន្តមួយបាប់ចំបាប់ចូលអំចំណានឹងបណាបបន្តមួយណាប់ចំណាប់ពូអ៊ូពូជេនឹងបជេបលោអ៊ីលីចនឹងបចបតទៅកានឹងបកាបបន្តមួយកាប់ដអីដីពូជេបលីចបទៅកាប់ដីកោនឹងកកុកសានឹងបសាបបន្តមួយសាប់ចានឹងបចាបបន្តមួយចាប់ចូលអំចំណអីណៃកុកសាប់ចាប់chòm nây. Cảm ơn các bạn. Chúng ta vừa kết thúc xong bài học đánh vần với phụ âm bo và tọ. Phần đánh vần với bo và tọ này sẽ còn một bài nữa. Các bạn theo dõi video tiếp theo.